Kosovo u nekom najčistijem obliku negdje shvata koje su to, ajde ne kažemo ne opasnosti, nego prosto razumije ovu poruku koja je vezana za otvoreni Balkan. Mada čujem da i tamo postoje, da kažemo, podijeljena mišljenja. Sad kao koncept, kao sam koncept, to je jako puno ljudi i ovdje istaklo i mi smo već imali jednu tribinu koju je organizovao Razvojni institut i PEN centar u Crnoj Gori. Dakle, Kicu Bude Tomović, gdje smo imali priliku da čujemo Gordanu Đurović, koja se bavila nekada evropskim integracijama i bila je vrlo aktivna što se tiče mnogih tih, da kažemo, balkanskih ili regionalnih inicijativa. Tako da ona dala jedan vrlo lijep, da kažemo, pregled svega onoga što je do sad učinjeno i u ovom kontekstu Otvoreni Balkan je prepoznat kao obnova, ono što si ti upravo sad rekao, jednog koncepta koji bi na neki način podržao taj novi Schengen prosto postojali su i projekti koji su prekinuti, regionalni projekti, a koji su imali jednu veliku vrijednost. Sad, također, u crnogorskoj javnosti postoji jedno vrlo veliko pitanje u vezi sa Otvorenim Balkanom i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, tako da negdje u jednom dijelu i to može biti, da kažemo, zanimljivo za poređenje, jer kao i svaka inicijativa koja podrazumijeva udruživanje više zemalja, i za to je potrebno praviti infrastrukturu i kontakte i dakle to je čitav jedan ozbiljan proces. Tako da u ovom trenutku to bi za Crnu Goru moguće bilo, to je jedna od, da kažemo, teorija koja je sada prilično aktuelna, mnogo iscrpljujuće, a s druge strane to bi bilo otvaranje granica u momentu u kome je Crna Gora zapravo jako otvorena za druga tržišta, ima mnogo jači uvoz nego izvoz. To je recimo bio jedan od argumenata gospođe Đurović tokom njenog gostovanja sinoć na televiziji gradska. Dakle, ja ne bih ovdje dužila, ja bih odmah riječ dala Jasonu Goldu, mom već sada, ajde ne mogu reći dugogodišnjem